Kidkhot ke Public Accounts Committee kebala keliru di MLA keseng Kongres kelahir cakap distrik di boy banti benia halor ki babon teli ki kampan roy kebala saateng kem dala ban Treikam ne ajing mentoy ne kebentagi patba. Bat kawai ni kini kilat penroy kebala jurep ke kentup ya ke Jingplie kebala mangkum ke Yaudia Dohkha kebala tiap kum ke modern high tech fish market kebala mang na ketenan fisheries ha ke Senong Saiden hanong po. Ban cupan kan bau keterat fisheries kalamang pisah kerpang bantai kini ke Jingplie ban penlong ru kum ke Yaudia Dohkha ha ke jenglot ke basiklor ndru pusau lak tengah ai. Ha ke baya kini ke Jingplie jong kini ke Yaudia Dohkha la plepat baru ha unai lar ke Snem arajar kat pra dau menteri keterat fisheries uba Commonwealth Embon. Ha kini ke jenghiar ban tokit digit khot ke Public Accounts Committee ke bekentup yai Dr. Ampurin Lingdo uba Himalaya Muktan Changpliang uba Meryl Bonsiem Kamyani di Shira ha kebeledon rengkat ru ikong RM Kurba ikong AL Maulong ibadai Director keterat fisheries bat kiwe-kiwe. Lemba kini ke jenghiar banwat benia ahlor kidau bakani ke Yaudia Dohkha kam semlala ban Treikam pura daduk ke Snem arajar kat pra. Kidkhot ke Public Accounts Committee ke layo benia tai ru bat ki officer keterat fisheries nongpo badru kinong yalam ke dorbar Senong Saiden. Ha ke balawat jeng tip ahlor ke jeng bamla ban Treikam janai ya kini ke Yaudia Dohkha. Habakran ni ginong thok kubor i Dr. Ampurin Lingdo ibadi dikhot ke Public Accounts Committee ilapan pau balangba kani ke jingwan tokit de ke kenhun jong de ke committee. Halor ke jing Treikam ni kani ke Yaudia Dohkha Saiden lala ban lap shisha ke dau babelai omla setia ban Treikam hok yaka. Badru le tai kumdo ban sedang no ban syem dikilat glenti ban kentiau kani ke yo ka ban long ke jing bentoy ya kinong ri Dohkha ban kentiau pat ya ke yo kahat bat ke yo ke kon jongki. Ili thu ru ba ki Dohkha ki bami de distrik ni na ke jela Meghalaya ki long ke bapau nam ba habaro kawai gari ba ki sngotanat ban bam yaki kum talang ba kan ke Yaudia Dohkha le isisha badan kam ban kentiu ya ki kom Treikam kedang ban la ban kentiu syu ya ke kamri Dohkha kham tam e la bata kini ki negeri Dohkha wilayah pilihan nó Julai Hadien lang tu kayo saya tambah ki kham Julai ke Thet kinong di gidan tam kinong Thet ki ba ibere banwan Thet tang i Dohkha ni kamlong ke ba sup ki kidan ki bakwa abam Dohkha lokal te kiwan tambah tangkat nongut aja nomor kedor kamran dari boy Hadien tu kayo kan ngai syu yang kawan nak lockdown itu hingga ni sangat di ngilaya khana sibun hangni bat ngilalap bakan kayo paklamla bakan Treikam di kasnong kala simti ya kani ka jaka Hadien baka sarkar kala dem how ya kani ka fish market ngiyo iba kimut ban penkala ya kani kayo kum kayo de Dohkha hakiyo di kata kanung Treikam hakajing sisha kani kedai kecaka kababaro kibayo benefit na ki scheme ki baper jong ka sarkar hakabaya dei bat ka fishery dei bandon kajing yate lang dei bandon kajing ya kendo lang na kapor sa kapor sisin bangalayo benefit na kanung na ka sarkar lemba kanu no scheme ngaru kum kanong yo bantay kata ka scheme ngadai ban bu kat tu kat ni ke percentage jong kita ki Jingplie jong kita ki Dohkha hakupung jong ban wan lambiang sani kenang banang ni pat kan sadon ku wei ke yo ba kumbalong ha yo du ha shalong kumbalong ha kat tu kat ni ki jaka ha kau hati bat nang ni pat ngin sala bangin market ya ka Dohkha jongi syakiwi ki jelaru namar kumbang yo jing tip lagi officers si hajar ton si Snem kadang ni ke Dohkha ni kabamut ba mentangi hak ban pet namar baka fishery department kampat don ketuka ka coordination ban market ya ka Dohkha lo so kata kadai gawai bangilai ban nila ai jingmut sibon niki mentanang ni sakman nila ai po di ka department sibnan bahkan penkre ya kawai ka typhoid halor ka survey ka babyang ban sedang ban market buat ban brand ya ka fish jongi na Meghalaya om tang nakabenta ka local consumption. Ndray ban brand ro ya ka ban di so